Nabayag ay nadadalutoy rin na ayat ko ken kangen dyan magmaibaga nasa gitirik na kawan ka na makita lumabas diya tao kumargarong bayat kuken ka amok nga ano kami ngagrayon ka diyan tuwag patingay papatinti makinumpa sikat ipukpuk ka uto'y pusok tiingin ka na kaya't kagabakalin na gana ditong palupya awan makapala di ayat ko para ka awan magana dahil tulagang tadi Diyos Ama ko ayaten na kipaay kutrak sa akin tala Siyang yung nakatulong kaginibin mo nuwag mataingan ka awang pagbabawyam no ayaten na wala problema mga pagsansagitan umadagdag silang kagad di mo kabahelan at tuyag nga kaduwang ken kabadangan abid nga problema siya hindi katulungan awan makapala di ayat ko para ka awan magana dahil tulagang tadi Diyos Ama no ayaten na kipaay kutrak sa akin tala siyang di kalayon nga katulong kaginibin mo nuwag mataingan ka awang pagbabawyam mo ayaten na awan makapala di ayat ko para ka awan magana dahil tulagang tadi Diyos Ama no ayaten na kipaay kutrak sa akin tala siya di kalayon nga katulong kagibin mo nuwag mataingan ka awang pagbabawyam no ayaten na
kaya tanapagita unang karuprupak di karag uray ichismis na kana ang tuta kapalang katawan tak ay nangisita erbinga sunila urayan basta naragsakak saan nga kaskin ka lang nagwapo ka kasla kuribog medno magmagna uray nuwag kura nagiti karuba yak tupulos to bulan ken ka taray tagiwat mo at chismis ka kasla ari mo laiti amot na anapagita unang karuprupak iti karag uray ichismis na kana ang duda kapalang katawan ta uray nangisita erbinga sumila urayan basta naragsakak saan nga kaskin ka bang magwapo ka kasla kuribog medno magmagna uray nuwag kura nagiti karuba yak tupulos to bulan ken ka taray tagiwat mo at chismis ka kasla ari no laiti amot na may luwag kura nagiti karuba yak tupulos to bulan ken ka taray tagiwat mo wag chismis ka kasla ari no laiti amot na mangmangeng ko dagiti istorya ti lalakay awan karu na paswa nga nawawaki idi nanging kuday taga sao anya kariday taamang ko kuray awan karu wakulot na taraki Agu kung naroon papinag-isip-isile Itatang ko di na papasule Mangay ayo di tatang saan nga day importante Nauray awan wako lumaya iugali Nagpapalulute lumapadak agare Ket mangayat nga ta Malasanggay nag-armen Di
ibaga tamaibkas kuken kuana di balin kinabasit saan nga na'y taparuruten takuna dagiti lalakay di pinti di diskarte uray awan wamo at tataraki. Papinagpisik-pisile itatanggo di na papasule pangay-ayon di tatang saan nga na'y importante tauray awan wapo umaya di ugali mapanag agaren ket panayat nga ta palasanggay nag-armen tiayak kuin nag-ibaga tamaibkas kuken kuana di balin kinabasit saan nga na'y taparunuten taguna dagiti lalakay diskarte tauray awan wamo at tataraki una di lalakay di pinti di diskarte uray awan wamo at tataraki uray awan wamo upaya di ugali